kabugtuan ko dila ang Kristo. Siring panatong kanina, ada na kita hiton ikawalo nga misa novena han aton mahal nga eroy han Birhen han Immaculada Concepcion. O hini nga ikawalo nga aton paghatag katalahuran han aton eroy, may ada liwat naton tema nga ginpapamalandungan hini nga misa novena nga ang tema yan amuan Challenges of Hope, Summons to Transform the World. Ambot hino daw lang naghimo hini. Ay ginpipinakuri ang gitabalitaw. Ini nga tema tuguti ako niyo paghataghin pamalandong nga tikang liwathan aton sahan nga pagbasa. Ang mga ayat han paglaom nagtatawag or nagsasampit ha aton pag bag-o iton kalibutan. Si Propeta Isaías mga kabugtuan nagsusumat didahan iya hansahan nga pagbasa nga may tungod iton kalibutan nga nabaliktad na. Okay? A world turned upside down. Okay? An mga kundiin presente an paglaom han Dios. Kay ano na hinabo? An mga bungol nagpapakabati. An mga buta nagpapakita. An mga magpainubsanon nga mga pobre magrarayhak na. An mga magraksot magwapo. An mga bansot mahataas. Kung pwede la bumalik hinihan panahon ni Propeta Isaías, nabalik gud ako. Pero ini nga saad han Dios, diri ini paghatag lahin konsolasyon ha aton, labi na hini nga pagbasa, kundi usa ini nga pagtawag. Kay ano, iton saad ngayon paglaom hiton Dios, diri hiya passive, diri hiya mamingaw la, kundi nagdi-demand nga kita tumok daw, kita gumios, kita bumaton, ngan kita bumulig nga hinay-hinay, mabag-o iton kalibutan. Sanglit may ada ko tutulong nga kabutang, kabugtuan, nya karuyag ipa ang bitha iyo, kumo mga Kristiyano nga nag-uukoy, iton hininga kalibutan, nga ginaayat, iton Kristiyano nga paglaom. Sahan, to see, or pagkita, pagkulaw. Kay ano, iton paglaom, nagaayat ha aton, nya kumita, iton mga butang, nga diri naton napapansin, or nababaliwala naton kada adlaw. Nasiring ni Propeta Isaías, hansahan niya pagbasa, iton nga adlaw, ang mga matahan mga buta, makita. Ngan kumo mga Kristiyano, mananay mga buta kita. Iton kalibutan, punuhin mga butang, nga madanay nakakabuta ha aton, o di nga ni, gintutuyo naton pagpakabuta-buta. Kay ano, madanay, diri kita nakita, hinaton anyaw, hinaton sangkay, hinaton kakilala, naging kukuri, iton hamamingaw lang ang pamaagi. Bayadaan naton kinikilala, kinikita nga mga batanon nga nagtutubo, pero iton ginaagian nga dalan, diri maupay. O di nga ni, bayadaan naton kilala nga miyembro iton aton pamilya, tungod kay nalalagas na, nasasakit na, napapabayaan naton, nagbubuta-buta kita. Di nga ni, tungod iton aton mga paborito nga sala, diri naton nakakita na iton kahalarom, iton sala nga aton ginbubuhat. Iton paglao mga kabugtuan is not pretending that everything is okay. Nga kada pagkikita mo iton nga tanan, nga nahinanabo iton kalibutan, okay la. Iton paglaom, nag-aabri iton aton mga mata. Hope opens our eyes. Ginaayat o ginpapangusgan iton aton
nga kumita kita hiton mga butang nga diri komportable. Gimbobuligang kita iton paglaom nga makit-an naton iton mga butang nga diri kaaya-aya. Ano ini nga mga butang? Iton aton mga addiction, iton aton mga paborito nga mga sala, iton aton mga kangalas, iton aton mga kasamdan, iton kasamdan hit aton pamilya, iton aton nga kapakyasan. Bisan kun diri hira komportable pagkitaon, pinaagi iton paglaom, natuod kita nga ini nga tanan, pwede pa maupay, pwede pa tambalon hiton Dios. Iton tinuod nga Kristiyano nga paglaom, nagtitikang ini, pinaagi iton pagampo, Ginoo, pinaagit imo paglaom, tutdoy ako pagkita ngahaw. Ikaduha, insahan, iton paglaom, ginaayat kita iton pagkita, to see. Ikaduha, Christian hope challenges us to speak pagyakan. Speak goodness in a noisy and angry world. Iton maaringasa ngan puno iton kangalas sa kalibutan. Nasing propeta Isaías sa aton sahan niya pagbasa nga ang mga dila hadton diri magpapakayakan mahaguli at nahinkalipay og pagrayhak. Siguro, it aton konteksto yan na hakalibutan, labi na din ha Pilipinas. Mamadamo iton mga ginyayakan hiton katawhan, or dingan ihigita nga tanan, hin mga pulong that are meaningless. Basta makapagyakan la hiton opinion, basta makapagyakan la kung ano ang aking nararamdaman, pero actually sometimes they are meaningless. Kay ano, madanay, iton aton kabug-usan nga adlaw, nagiyinakan kita, mahiunong iton pagpinanlibak, nga nakakahibang iton pagtawok, tapo diton ikasitawo. Nagiyikinakan kitahin mga komento, whether offline, personal, o online, nga nakakasama diton aton ikasitawo. Nagiyinakan kitahin mga pagkumpara, at panahon maoroupay, itiyo panahon niya na makuri. Nagyayakan kitahin mga reklamo hiton kinabuhi without even appreciating. O di nga ni, nagpipili kita, hinpagmingaw nala, bisan kinahanglan ta magyakan hiton kamatuuran, pagyakan hiton aton igkasitawo. Iton Kristiyano nga paglao mga kabugtuan, nagahatag ha aton hinbag-o nga tingog. Diri nga ginpapamingaw lugod kita. Diri tingog hiton pagkritisismo na lahin mga magraot permi, kundi tingog nga nabulig hiton pagpatindog, hiton kinabuhi hiton iba nga tawo. Tingog nga diri nanlilibak, kundi tingog nga nahatag hin bendisyon. Diri tingog nga mga mingaw la, kun presente iton inhustisya, kundi tingog nga nagproproteher iton mga magluya nga nanadepensa iton kaangayan. Kung nagayakan kita iton Kristiyano nga paglaom, iton mga magluya nga mga tawo, they feel that they are safe. Kung nagayakan kita mahitungod iton Kristiyano nga paglaom, danay iton mga panimalay, labi na't aton mga personal nga mga panimalay, diri na lahiya nagiging lugar, hinpuro ang ragway, kundi nagtitikangan ini nga nagiging lugar, kundi ada iton healing na hinanabo. Kabugtuan, badanay, ngayon it aton mga pulong, labi na kuntikang ini iton aton mga Kristiyano nga paglaom, usangayan nga milagro nga ginpapamulat hiton iba. Sometimes we do not realize when we speak of goodness, when we speak of Christian hope, our words can be the miracle someone is waiting for. Sanglit, if you feel like saying good things towards others, never hesitate.
Ngan lastly, ikatulo mga kabugtuan. Iton Kristiyano nga paglaom, nagaayat haaton sahan, hinpagkita, ikaduha hinpagyakan, or pagsumat. Ngan lastly, Christian hope challenges us to lift up the lowly and rebuild broken lives. Iton Kristiyano nga paglaom na bulig haaton pag-alsa iton mga mapainumsanon ngan mga hibang na nga mga kinabuhi. Nasing hi propeta Isaías nga adton mga magpainumsanon makabilinghin kalipay nga han Ginoo ngan ang mga pobre magrarayhak. Kabugtuan amo ini iton inuphiton Dios nga kalibutan kundiin diri nala iton mga rekuhanon, diri nala iton mga may daanon, ito nakaka-survive kundi iton kaklase nga kalibutan nga iton mga ginahalik ning kakalimtan iton sa syudad makatindog nga haw. Iton pa Kristiyano nga paglaom gintatawag kita nga hinay-hinay naton buligan nga iton kalibutan mabag-o. Nagtitikang ini, pinaagi itong taligudti nga pagbuhat, hin mga mag-upay nga buhat. Pinaagi hiton aton simpleya nga pag-greet hiton aton hiton mga tawo, paghatagin pansin hiton usa nga tawo nga gindidiri hiton sosyudad, igin sasalikway hiton iba. Pagpasaylo, hinay-hinay hiton tawo nga kinadidirian naton. Simple nga pangumusta, iton aton ikasitawo nga maaram kita, mabugat ngan halarom iton iya ginaagian. Iton pagbulig, iton tawo nga nahihara ni aton, labi na't memberot aton pamilya, pangumusta kung okay pa ba iton iya kinabuhi. Iton tinuod nga paglaom, permiti pagawas, iton iya kusog. Real hope always moves outward. Kunit akon klas, iton akong Kristiyano nga paglaom, tubtublet akong kasing-kasing, diri iton Kristiyano nga paglaom. Christian hope should always touch someone. Iton Kristiyano nga paglaom, dapat nakakapagpatandop, nakakapagpatilaw, iton iba nga mga tawo. Nahatag gihap iton imo Kristiyano nga paglaom, iton paglaom ngadto iton iba nga tawo. Christian hope lifts someone. Christian hope heals someone. Ngan kun mabuligan naton pag-alsa ini nga tawo, labi na adton mga pobre, hindi diri hiton kalibutan, hiton susudan, bisan kun usala, sigurado ako, kung kada tagsa naton ginbubuhat ini, mag-iiba iton kalibutan. Hinay-hinay nga mababago iton kalibutan. Hakatapusan mga kabuktuan, Propeta Isaías, diri naghahatag haaton ning kalibutan nga fantasy, nga puro-puro na lahin imagination, kundi nagpapahinumdum haaton iton imbitasyon hiton Dios. Nasahan kumita nga haw pinaagi tong Kristiyano nga paglaom to see again with Christian hope. To speak about goodness and life again with Christian hope. And to lift up the lowly again with Christian hope. Pagkita tungod itong Kristiyano nga paglaom, pagyakan hin kamatuuran ng kaupayan, pinaagi itong Kristiyano nga paglaom. Ngan pinaagi liwat itong kusog, itong Kristiyano nga paglaom. Mga kabulig kita pag-alsa, han mga nakikinahanglan hiton bulig. Kabuktuan, Christian hope is not just a feeling. Christian hope is a mission. Nganya na nga adlaw, kintatawag kita hiton Dios nga hinay-hinay pagbag-ohon iton kalibutan,
pinaagi hiton Kristiyano nga paglaom. Ngan ini nga tanan, magiging masayon, pinaagi hiton panabang, na aton mahal nga eroy, ang Birhen, ang Immaculada Concepcion, kay hiya, ngan pinaagi ha iya, na isulod ha kalibutan, ang Kristiyano nga paglaom. Hangaran han Amay, ug Anak, ug ang Espiritu Santo.